vel. Ole heta ka bekang ui cha. Heta ka ta nang cha. Anang cha le awi cha ringot hi anilo. Kan chok me tui berber po hi. Asong boldan adik lau chuan nun na hial chan theina ani. Bekang chum na bel hi thiang hlim tur ani a. Sa chum nan le thil dang chum nan man pol lau tur ani. Bekang chi ata na kan man vut emo thil dang emo kan manin a thiang hlim nge ni ti ngun takin kan en fi ma sa tur ani. A na le atuam na ata na kan man na kan ti fai thatokin kan ti thiang hlim tur ani. Bekang hi leile siam nuwa fricha da theini se he hian kan bekang leya nat na shik in thlapung tura venga a che tura venga ni ama ero chu rei takta a thalo ti she da tha bekang hi kan chum zo a emo kan ruwa chuala in emo kan tuam donin a song bol tu ten thiang hlim le fel fai taka song bol tur ani a kut fai taka silte kan song bol na mun ti fai a ti thiang hlim hi kan ti nge tur ani food testing laboratory lama hianin nasa takin ma kan laboka kan food testing laboratory hi zema boka central medical store kan ti sami chong chung berason room tero te pindan tero te pathuma kan kalpui verak raka amaro chu sa tak hall ka poso he lai drug testing laboratory kan call tenen call in ang call cha amaro chu kan lei masak khata wangin voinia drug testing laboratory kan call pe chu ke ma han ti chang tlun set han upgrade deuh set anei to wangin ne solai call ai chu solai call chu claim chuan i aniam de wenge han ti la aniam na lai po siat tu ra tam lu tuk lawang chu tiang ko pa call tra tho chu kan ne ya chu da chuan central sarkar atangin thok tu temporary poni palo ngani outsource staff anti mangin so laboratory poso kantenung ve che a tuna hian food license from dil zong tan an thei tui siam te le an engani an pickle siam te an chang siam te an thil siam sang kha atlin tok lo kha so laboratory son kan te sa chu tiang chuan ma kan la chho a tuna hian revenue po thattakin kan koleka sami kan test na man tele khatiang a tling ho license fee tang khan tuna hian state in revenue thattak kan la lut chawani ti kha kan soi do boka ten food bi ka hian kan nu fum le zuala ani na taka chuan regular a thok tu food safety officer kan ti bi ka hi regular hi pani chau mizoram kan da ya ten mani khan outsource staff an tiang khan mi pasari kan la tu nga hen training kan pe meka Kolkata manin zu training to tu la hian on job training an zo le to an ni hi ni field lama na thok thai turin kan chuwa thai don to an ni ho na hian ma kan han lak ho chuan tu ai chak chuan ma kan lang ti ka bai sei bok ani tui ama sabiring tui kan test dan lo soi tai la tuya hianin atlang puya kan en chu nat na shik mishing ta na him le him lo nat na shik antina mishing a nat na thlen tu nat na shik ang ho te hi a omem ti hi kan en chin ta chu ta chuanin i tui khwa tui khur tui te le tui te po nyang tin heta mineral package drinking water kan ti te mineral water kan ti zong te tiang ho hi kan test thin ta atlang pui chuanin na shik om lo tak hi chu awang ve ni heng tui hi chuanin mishing ta na him
nghe nãy nó xịt vắt nãy nó vắt thêm khop ang te chu om lo ma se a chen chu nãy nó thêm khop pa tam te po om ta chu wang chuanin i heng ho hi tui hi i kan test thei china chuanin i him pia le ti tur hi chu awang ve chu wang chuanin du thu sa ma chuanin kan test na changin heng kan tui in chin te hi i chuan so hi alo him ber chuan so hian i nãy nó xịt giống giống hi minute nga vel tui kan han chuan so hi chuan nãy nó xịt ki thi vek tur angai ani a chu wang chuan chuan tui te hi chuan so a in hi a him ti hi lo she pang ha ri la du ni ka chanu ron se ba ka tui ni lo adang kan test how hey juice te pickles le thil chi sang sang ele in heta zor tura an siam hawa hi chanin kan test china hi chanin mishing ta na han lo ang han mu kan nei lawa chan chu mi zo te hi le lama chuanin kan larin a kan thil kan ele in siama te hian hei thil chalo adulteration ti vel ang ala tel lo ani kan test china chuanin kan test dang how hi chu ele in atana himtok ang nga kan pom tlang pui china ni kan result mu achang chuan ele in angor ngor kha chu chavia thoma se mizote na inge improvement kan nei atana kan du chu a packaging a hi han uluk dewila 29 pickle te po a chunga om kha chavia ma se a pui tok lo chuanin leakage te om theya khan eitur avonda na te po adadan kan storage anga te po film khur zwalila kami packaging kha kan film khur to lo chuanin antenna la lo phui to lo chuan borak te luta tui hnong te luta ni khan nan na shik te aron tipunga antenna ahmuar ma theita ni kami wang khan na packaging kha han phui zwalin uluk deuh tangila hi IRA ron chatte po hi a thei do na ni nya ka chanu ron so yang khanin hakan bel le ze wanga ka packaging kha chu apoi mo lu tukta i ma se chen kha chuanin nya moi fel fai do te phui do te pon nan ron pek ta i chatak tak te po om tho ta khang ho po kha i chavia ma se a store na kha poi mo le ta ni kan soi bel du chu kan store na antina ni sa hnuai ate he dora te ni sa an empty reng te ni sa hnuai an pho te mo i u blu tu ka kan da te ta tyang nga khang po kha apek kha chu i puin chama se khang sa ina alo i urrem kha chuanin i khang kan ele in tur ho te po kha alo cheve the ta chu wang chuan ele in kan ti song bol dan ringot ni lovin kan da te kan pek dan te kan da that dan kan von dan te hanin kan film kuranga mani o phaila ma changa chome kan la lu zinga hianin atlang pui mizo te chu sa hi chuan kanin tawdel tlang puya kan la lu tam ber hi chu sanga hi ania chu sanga hi a him to kem ti hi kan test ve china ke mani po hianin avon him na an pol formalin ti ang te po kan han test ve chin tak na mishing ta na poi tham turang hi chu ke ni te sa chang hi chuan hu chwa kan la nei me lo ni food safety on wheels kan ti mobile lab kan ti mai te po hianin kan kal chwa ve china ni mizoram hun sang anga te po aizol kho chu anga te po kan kal kwala hatia chokme an zore mo sanga sa an zor te po kan han test kwal ve china hen kan test achang te po na pikin sanga hi han soila sanga te po kan test ani avon chatna na an man anti formalin anti te po han hu te chu kan nei ve thawa amai ro chu mishing ta na han poi tur khatyang ang tam tham ang kha kan la mulawa ni tun china kan test anga chuan sangha ba ka khanin thai te po kan test china phaila ma chang han thai chu kan la lu na sa khop me a i mizoram thunga po phaya po i thai chu internanin chemical pesticides te pon lo kap chin ti chu kan sheve kanga i hengo hi i ke ni chuan i mishing ta na lo om chin le lo om lo chin te po kan en ve thaw ma se i ahim bera apoi mo bera chuan in heng ho chu invention tak hi ani lo thin ani i chu wang chuan in i heng ho pesticides kan ti de chemical sa von chatna an man kan ti te fai taka kan sila kan ei tur thai kan le te fai taka tuya kan han chi a kan han sir hianin i atam tak hi chu atam zo hi chu tuya hianin akal ra tu hian atlo fai thin ani chu wang chuan in i heng ho invention vek chu a haranga chu wang chuan in kan thei cái mà ni ina mi pui te na kan ti thei chu kan ei do na kan thai ei tur te thei te po nyang fai taka kan sila i
fai taka tuya kan sia kan sila kan khanin ahim tura ngai ani tui khanin atlen fai tura ngai ani kan ron soi chun zom le lo kanga khami ba han englo entinan apple lang te po akor hanti tlet nan polishing wax ang anti mai ang hi an mangtlam pui ni phaira ma te po heng wax anga hianin edible le non edible a thailo te hi om sang le ni ma seng khami apple en ringot khanin thei ching thailo chi an man kha kan si se to lawa invent sen te si lawa lo kan du chuanin a thei sham chuanin akor te han khe mai la khanin a ti thiang him le zwal dona akor khe te khan han la apple mai ba ka adang thai shim shim an te po kan ma kan han chan nuwa te po han sil le thwa ki la khanin a ti him chiang le nge ni ti ha kan soi bel le lo ga ni tin he phaila ma changin sa te thai te po anyang tin sangha te frozen ang te po na ron lut na sa ani eng hi him tok lo ti te po zona tam ta ka china frozen ani awang kha na him lo na tu ra lawa ani na ta ka chuanin frozen lawa ange apa ngai a chuan sa te phe chu a chema ani he thai te po ania nanna shik an lo in tha pung ma normal temperature le kholum lu to ka phe chuanin nanna shik kho kha an lo in tha pung wa ta anti cheva zela ni kan to me te chu bang chuanin heng ho hi frozen kan ti chuanin temperature hiam lu to ka kan da kha nanna shik po in tha pung theilo na mo nanna shik po an chet theilo na khanin a oma wang khanin thai ho te po kha an ti chetur kha aveng thin ta sa te po anya chu bang chuanin a chakna po hi chu tiangin a ti tlan hiam na tuklawa ngai ania ma se re tak re ve do handa ma hi chuan chakna te po them chuan alo tlan hiam ve thea alo thalo me thea ama ro chu ta pu ya chuanin tia frozen food kan han lak luwa re tak kan da te ni lem lo chuan a him tur ngai chu ani alo om lo tur ngai chu ni phaila ma changa ele in kan lak lu kan soi rwalin kho chakla ma chang hian kan lut nem ma tur chu sang ele in chu sang kan han la luta hen te hi phaila ma changa kan la lu a hi chuanin a ve om zokin ka sha a chan chu han en reng pon a labeling a chang hianin enge a chunga om ti sha duin labeling han chha doni la chong sha lo hlirin a lo in zaka a chunga khan enge a labeling nen khan in milem ti po kan sha thiam theilo ni tin expiry date te po a in zia ve nge mai thei ni a chana chuan expiry date te po om lawa chu kan share thei box si lawa labeling a khan at langal to pani food safety and standard act dan hwai ne na en ko phei chuan chu ban chuanin foreigner changa kho chakla ma cha kan la lu ho hi labeling en chuan atla misbranded ani ta ngal boka chu ban chuanin film khur zo langai ni kho chakla ma changa kan la lu te kan man do ne moin nia a chunga om kan shiat lo na lai shim po hi kan film khura ngai lai ning ka sha en ti nge a von thatna nan man ti po shiat lo nge arong siam na nan man ti po shiat lo ma a chhar thei to si lo chu wang chuan heng ang phai kho chakla ma kan la lu ho hi chu film kan don pon film khur via ngai ka sha mizo te po ele in siama kan lo sang ve ta mani in lama siam le bidang ai thei tura siam te po kan lo chanem ta ma se ele in siam tu ten kan ting le nge tu chu FSSAI license ni hi ania license ni lo varshal so emo zer swate hi dan anga shem thei amni tin dorkai ele in shim zwarte phaila ma changa le lut wholesale le distributor te po in license hi an mun ni nge turani FSSAI license hi Food and Drugs Administration Wing Health and Family Welfare Department din thara office sum in the Bible therenge Hey microbiology section nia tuna kan homek te by safety cabinet le incubator ni by safety cabinet hi kan na thona mun thiang limjok nan le sample khoite nan shiklom takte ni thina wangin kan lo himjok nan by safety cabinet kan mang thina ni by safety cabinet a chun microorganism te kan culture thina chu kan culture te chu incubator kan incubate ein thapun tir thin ani ôi thì thế đâu cắt thi đôn manufacturing date bom lâu expiry date bom lâu Kha nia
kan thil ei le in tur re reng te hi kan en fe ma saka ngai label cher chen tur ani a asiam tu ten FSSAI license an nei ngei tur ani an siam ni manufacturing le expiry date chuang ngei tur ani a an thil pol le achunga omte cher chen tur ani bok thil thada mai kan la nei oma chu mobile food lab kan tia motor tereu te a hian fel it thian laboratory hian ron hlang ani en kim mai hi om kim ve thlep mai air condition thlap pania khol tha em mai chu kan fe chua pui thina nikum covid ma khan baira bipe nga te khon khan zu din chila phaila matanga thlai lo lut te sanga lo lut te le ei tur khatiak chi re reng lo lut ta kha mul le mula rapid test kit mangin kan han te sa khang te po khan mi puya thamon na thui tak min pen in ka sia chu lawa aru karala khatiang anga thil chalo ei tur him tok lo le thiang him tok lo ron la lut du tu po kha te kin ki nin kan sia chu wang hi heng te po hi driver lo te le khatiang ang a thok tu te kha kan nei phum fe huna pe chuan aya tam zok tin kan fe chu pui thenga khatiang mobile hi pati kan leya pakhat hi aizola kan danga pakhat chu lung leya da in pakhatin chim lama bilanga pakhatin ma lama bilanga chu tiang tu chuan rem ron na kan siama hei hian om zenei le kongro tu takin food lama po hian na kan thok chok thiang ti ka bai se ni chemical hi UHPLC kan tia chumiom zia chu ultra high pressure liquid chromatography ni HPLC pa ngai te po oma ma se chemical hi chu ultra high pressure ni ta om zia chu pressure sang de chemical hana pe the ni chumi chu HPLC pa ngai te aya achat na bik chu enge a test hun chung te kha array lo ta ni HPLC pa ngai anga 10 minutes result te lo peta se henga chuan 3 minutes ang chau te kan ma mota kha advantage ni ta chuan chemical hi achangkai emema mun sang India ram le enge sapra manga te po chemical hi an man tlang lon ber ani ta ni tin he hi thermoscientific anita company cha berpol atop angchi kha ni ta chemical la hianin kan en thei hi atam emema kan ele ina chi sang ate tin damdoya te po drug testing nan te po kan mangani carbohydrates te example la proteins te chi sang vitamins te po kan en thei ta entirnan kan ele ina khanin thil chalo abol lo impurities sa omem ti ang te thleng khana en theya tin damdoi anga te po impurities sa omem tin damdoi angin lo han soi ta lokila damdoi te kha alo expire zo anga chuanin expire lo pon a storage condition te lo dik lo tang se alo degrade thei ani chu lo che thei ni chu khami a chemical compound kha khang thleng khanin hemi khol mang hian infect thei ani a che to empty ang te kha kan chemical ho kha chu a result pe khi adik emema accurate emema hemi chu wan chuan hemi khol hi kan mangna sa emema changka emem bokani tin chemical hi a sensitivity kan timeta asang emema sensitivity a omzia chu kan sample test tur a concentration niamte angte po kha a mu thei vekani entirnanin vitamin sanga te po a concentration niamte te na lo omta khang concentration niamte te khol dangina en thei lo angte kha henga chang hi chuan kan en thei vekani AAS ni a chumi chu atomic absorption spectrophotometer ani chemical manga kan en thei ho chu hei heavy metals kan ti hawang te kan en theya entirnan kan tui inanga te heavy metals engzan nge om nge om ti te ha kan en theya tunang la ya phe package drinking water te kan mangna se emema khang ang mineral water anga khanin I heavy metals how kha I atam nge tam lau kan taksai na mamo ang tok a standard million na omem ti te kha khan te ha kan en the ani heavy metals a lau tam viau chanin kan taksa tan te khanin a lau chalau theya heavy metals example anga chan mercury te cadmium arsenic ti velang zinc ti velang ho te khani ta chung ho en nan chuan kan mang ani
chuanin chemical hi gas chromatography kan ti mai ta emi ya hi chuan ahming in a soyangin gas kan sample test tura volatile substance kan ti mai ta sample kha gas a in convert zung thei ang chi test nang khan kan manga HPLC anga te kan en thei lo ho khatia ang gas form a thei ho sample kan test na khani ta ni entirnan ethanol alcohol content ang en nan te kan mangta alcohol a chuanin khatiang kan in chi ang hi chu ethanol ni meta khanga khanin ethanol kha engzan nge tiang te kan en chin ta tin zu thala an ti anga te hianin methanol lo pol ang te chin ta khangkha methanol a nge yem ti en nan te methanol engzan nge tiang te kan mangtlang puyani me chu tin adang kan man le na chu pesticides en nan po a man thei bokani chemical hi fume hood ani a man na tlang pui chu concentrated acids how kan ti hang ang te kan lak chwa do nang khan achunga han kan dalu ta heta exhaust fan ta kan mita lu lo nan le kan hip lu lo nan te han exhaust fan khan lo hip zung ta chu heta chang han sample khami acid how kha kan bala chwak chin ta ni hemi chumi atan chuan kan mang chin hi UV spectrophotometer kan ti mai UV visible spectrophotometer kan ti chin kha ni a chemical mang hianin kan le ina eng chemical nge tiang kha en theita ni damdoi test nan te pon manga damdoya khanin adamdoi za ta kha en thei china tin le ina nga te po kha en theita amai ro chu khelaya kan lo soi kan khol dang te aya a chat lo na deu chu a sensitivity kan ti meta a kha a hniam ta ni a zia chu khami chemical kan en nga ya kha concentration sang deu hlek lo kha chu a en thei lo ani hemi hian a khol po hi a simple deu hleka a man po ol sama chung ho en nan chuan hi kan mang chin ani food safety chung chang kan sui ta ka khan le staff te in dai lo na anasa ti mai ba ka kan bul tran hi tlai lu tu kan ti to kha sang hi le pathuma ti tak devin sarkar government notification mangin bul kan tran chau khania chuwan chonin thil lian tham le thil tam tak ti har khop maya a thok tu te ro chu kan thei pato bin kan changa chuan mani khan kar masala khan nge ni video viral vak le khateng thuron chuak Mizoram state India rama food safety index sa adiam ber ti a han rik deuh hlat kan ne ya khalai kha adik chia maya kan hiam ani kan hiam awang khan voinia hen kan thil eitur kan zorte kan siam te kan hotel te kan thingpui dor te a chang kang lo a thalo ti na lamani lova khami food safety index ina ate funga khan te fung tam tak ania pakharna chuan food safety kha sarkar angin nge a in rel bol staff Mizoram a chuan population mi noi som le pani vel ani chuan district pakwani chuan food safety officer chu tiang khatiang za chu turani ti kha ate funga khan te na min ya chula chuan pani chau nei kha chuan mark kha kan score thailo sima ten an ngai poi mo mai pakhat chu Commissioner of Food Safety te hian Delhi a khwanin CAC kan tima Central Advisory Committee ang tia chu meeting hi an nei chine ne kum khata voi li voi nga nei ani a chu ta chuan boi thak tak mai chu Mizoram a chun kan health secretary te Commissioner of Food Safety kan mang tlat maya mi boi mi in dai lo ani a helaya na tero te pakhata Delhi kal kha anta na har ta ni tula chun
an IO in ke hi zukal mai la Mizoram IO in Commissioner of Food Safety kan emiu lo han mak ka zum hu chung lo pal chu ma jong kan mak mu khat chele ta chu tiang bokin e tur thalo o siam chua wang te zor chua wang te khatiang khan mi sing ko ta khe siamin in kin de rup te kha nei tura kan nga ya state dang tam tak ai chon a court case po tam re ga ni a chan chu mi sing an lo tam chon mi sual pon tama ei le in tur thalo khatia enge mo mai sum siam na ni to chon han zuar du mai to mi sing an oma Mizoram chon khatiang kha kan om lem lo vani ni kan chat sual bera po bekang ei sual ne chu po kan sual wang ani lo wa van doi wang ani maya khatiang khan court case hi kan nei lo wa khanga ta khan mak kan lo wa chu tiang zelin committee sang state level committee hanti te district level committee hanti te nei tu ra kha ami sing kan in dai chin lo wangin kan om miu lo wangin nei tu central nei tu ram min pu da kan nei si lo wang mak kan mu lo wa khang kan mak mu lo te wang khan food safety index ason khu ta kan om ta ne amaro chu kan eile in siam te kan zor te Mizoram om te kan restaurant te thiang ni em atha em ani ti kha chu kan soi ngama hey central atangkhon hygiene rating antia chu Punjab atangkhon farm pakhat Food Safety and Standard Authority of India na anroi farm pakhat ngama chu mi te chon aizol vela kan hotel le restaurant le in siam na mun le an kim mai hi audit an ron ti thina ni chu ta chuan khami audit an ron ti khan engani an thiang lim len that dana jir khan hei tun line kan sia mobile phone an smiley and tia 5 smiley ti mute 4 smiley mute an ni de ufekani cheese start smiley mu hi pani khatan om chung ni main ka sia an result mu po hi chalama kan hotel te po kan lom khopa chu wa chung khalaya kan food safety index kan lo diam de wakha kan tho chet wang lam ne ren kan state ala in pe ve lo wanga sang lo kan ni ti kha mi puiten men chet sak ulaka du khop mai chu han soi fia le ram kan do ne ole he ta ka bekang ui cha he ta ka ta nang cha Anang cha le awi cha ringot hi anilo kan chok me tui ber po hi asong boldan adik lau chuan nun na hial chan theina ani bekang chumna bel hi thiang hlim turani a sa chumnan le thil dang chumnan man pol lau turani bekang chi atana kan man vut emo thil dang emo kan manin a thiang hlim nge ni ti ngun takin kan en fi ma sa turani a umna le atuamna atana kan man na kan ti fai thatokin kan ti thiang hlim turani bekang hi leile siam nuwa ficha da theini se he hian kan bekang leya natna shik in thlapung tura venga a che tura venga ni ama ero chu reitak da a thalo ti she da tha bekang hi kan chum zo a emo kan ruwa chhuala in emo kan tuam donin a song bol tu ten thiang hlim le fel fai taka song bol turania kut fai taka silte kan song bol na mun ti faya ti thiang hlim hi kan ti nge turani